Ang buhangku latam ni miriyehu karito, na pulong na paronda ladul iyana weling la dambu Korinto kawudu pito dalar dambu lupalan dalar hakambulu dambu. Rukuna na handuka atau na hawina na pawukuna yimiri Allah. Nandalar hakambulu bawana na do na hawina tumuno. Balingu wangu biananya ba dapanji lungu da iting manganding gai pamana wangu na tau na napia kahala iarana nuna takahau ya duna na hawina na palaku karya mudang na pahuku tau na lingu na pamiti wangu ang buhanggu latamu na imiriyo karito. Na padandanya na hawina atau na mahanduka lalu rinda dan nanjadi lapahinggilia na nyuna ngikiwana manahanganya na pahawina wangu nuna paitananya na luri na maplatakang bielin lah ati tau. Napahanduka wangu menjadi alat kata manjaria. Jaka kakataku hamu batangalanya nama handuka. Jaka kataku ya nama handuka wangu nahurin dia ninda na handuka nuna na pamarauta bieling na pangamun bibiri ala. Ang buhang gulatan miriyehu karito. Nahurat dambu Korinto kawudu pito dalar walu di dalar tiwa. Napatakanya rukuna iunang Paulo. Banang bada panganding nahuratu dumada panjat la Korinto. Nyutan datapianya ngara yana ihi nahurat nuna. Ia batunanu nyuta tapi kiria na hurat nuna hurat panaung ya bana panaung ja na panaung na nirambangat ya hilupa daka unggul dahalin lupa hina parahanya itu laka unggul Korinto na panaung na nuna lupa nangandiha daka unggul lapa manjaria. Napatakan na ititu daka unggul dengu bada pa ita naluri parhaya damu napanamong da hanggang lay Paulo. Ang buhangku latam ni miriyehu karito. Nahanduka atau nahawina napabuko na imiri ala. Nangandita laluri na mamanjaria dan nahuri na mapahilong na mambaru. Napanaw na mambangat ndung mapahamu wangu ya. Napahawinata. Ia batananu nakapipita la anda na mahamu. Takanahandukan na matundu niya na pintana na ngandita laman dia padien na tau na matanu dan nangalaan na maham. Pamaraong wiki na niya willing na mapadien. Kanado narihiki ko niya pa na pabuko itina daw na pabuko tulo na. Amen. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB.
dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.